Nikari aitura ria Kimicha Kirinyaga ya gatagati marina kimako kige mitani ni iguru ria wari mwiri wa kaheka ukuru wa miaka 15 ulioshujurite thutha wako kwitira mutini uyu ikarania na ithuĩ no twarane na ithuĩ maundu undu uyu utigite andu na kimako kinene amuka mwana gaka karathire thukuru muthenya wa ira kuria gatana coka na mucii na thutha ucio kuonekana eitite kiroko kia umuthi gutari mundu oe kiria kirarire kingi. Kama sasa huyu angeenda tu mbali kidogo alafu hiyo mafikiria ikiisha tu arudi maisha yake tu ingekuwa sawa. Agikira oira giko giki munini wa cifu wa itura riri Gilbert Murithi akuithitie ciari murigo wa ciiko cia ciana kwiruta moyo akiuga ni magite uigireriki ureri-ini. Kama jana alienda shule asubuhi lakini jioni hakurundi, na leo hii ndio ampata mbali kijana nao ni kama amejionga na kupande kwa mto inaitwa Gatondo. Mwiri wa murutwo uyu wa kirathi kia mugwanja thukuru-ini wa Muthingi wa Jegas ni utwaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Kiruguya. Handu-ini ha metha ya mohoro ya Kameme TV, Gitagwo Mwangi wa Wambui.